di dera kan Belanda dengan Aceh kira tu. Teman kan dengan gigih tu nyan. Ka kada Belanda dengan ibu buat Belanda tu kira nya yang celaka dah. Hang ka betih ke alit mah kaja. Ke ti ku minta mati kira tu. Pun mai dengan warok yang gogot tu. Ke ti burung buruk kira tu kan. Amanan sebab mana je macam tadi. Pak beda dengku kelidang orang. Kah 60 juga bergerak tu. Katanya orang mumin hai dengku kan mandum nabut mandum je buat hukum yang ni dah lah pokok mai hukum mana dah. Hukum mana dah lah pokok mai pada ku. Dah calung dah cara. Rono yang kau buka yang ada buka kerja nak dah. Amal ma'ruf nahi munkar. Bena pernah lu boh nak minta mo Apa lo? Minta mo boh ko buka yang buat. Kau kau jadi ah. Jadi kan Kan gimana dah cah. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pak teman yan, pak teman yan. Baik pegah ke je ku beuy ke na ku beuy ti ku pegah ju. Ku kun baturat arat ayat 15 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku kun hai pokok ma kadum. Deman pu kullam ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum naur biman tainom natang. Ha? Ku Yahudi mandum minum hana lepu. Ha? Na ya ayyuhallazina amanu na matang katuol bedoh kajih ku pegaju. Pakai Nabi Muhammad sabda kot. Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alima thumma la ya'malu putra arti kot ko. Mandu abah ditul Abu Lahab merpok yang pegaju, ditul Abu Lahab mandu abah. Celaka mandu abah yang pegaju. Membayang tunah tu kopiah, talit mar pi tunah ti. Kadang ti wajib me talit mar tu kopiah. Ai depu dia tunggu. Hang ku beli hangen, bina besar ku dah mandu. Ana le ur beriman na tang. Orang mukmin berdua hawa nafsu sama lagi menentang malah lebih daripada menentang lah orang mukmin berdua nafsu. Ya ber je bangai tu lawa. Belum pajuh tara mun dia, minta pajuh tara mun nak teh.